Hello people, good morning and আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি গলো. So welcome back to my channel and I hope all of you are very good. So আজি ভিডিঅটো বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব and that is a surprise for you all. So ভিডিঅটো এন্ডলৈ চাই থাকক. আজি মই ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো দিল্লীৰ এখন হোটেলৰ পৰা that is Lee Meridian and it is situated like 35 to 45 minutes away from the Delhi Indira Gandhi Airport. And sauk my room to dekhai asu apnalok please judge nokoribo because bahut besi packing choli ase. It's really messy. 3 days hogol mo ei hotel khon stay kora and it's wonderful. You should definitely come and have a taste of it. Food is very yum and also everything. So my breakfast hogol and now I'm thinking to take bath because ami check out korim etia. So akobar brush kori lolu because I'll travel, so I do that. And bolok এতিয়া গৰম পানী হ'ব দিম বাথটাবত and আমাৰ সাৰে কি কৰি আছে এবাৰ চাই আহোঁ. So he is sad because of course মই আজি travel কৰি আছো and বহুত দূৰত মই গা ধুই আহি গলো and I'm feeling quite good now. আৰু বলক মই চেঞ্জ কৰি লওঁ তেতিয়ালৈকে. So আমি basically ready হৈ গলো check out কৰিব. It's 12 in the noon and okay, let's check out and I'll show you. This is the last packing. কিছুমান বস্তু মানে পেকিং কৰিলেও যে হে হৈ নাহে তেনেকুৱা অৱস্থা মোৰ. So এইটো হ'ল হোটেলৰ লবি and বহুত বেছি ধুনীয়া and ডাঙৰ হয়. Definitely 5-star hotel hoy, so it's quite comfortable and spacious. And ami iman din 3 din thakilo ami photo click korba time poa nasilu, so now we are trying to click some pictures or keeping it as a memories. So I think this would be the last picture of ours in India. Nalage photo sage agote agor clip to chale mur photo bur bahut beshi mane video bur fluffy lagi ase hair to. Actually মই haircut কৰিছিলো বহুত দিনৰ মূৰত after I stopped flying মই haircut মানে তেনে কৰা নাছিলো অলপ লম্বা কৰিছিলো and then I thought ki keratin কৰি লওঁ and with keratin এইখন মানে আপোনাৰ beauty care stationত they were giving pedicure free, so I took aram. More as a goduli flight and literally before 5 to 6 hours I have come here to do my hair. I'm lazy no hoy, but I was not thinking to do it, but then a view college and no hoy suli to bad lagi ase and then it will be expensive in there, so you do it in India itself. So ikane I thought okay, my anyways hair needed some care, so yes hoy gol after 3 hours. And এতিয়া মই লাঞ্চ কৰিব লাগিব বহুত বেছি ভুক লাগিছে. This is the video মানে আবি লৈছিলে and I went in the airport like around 9:30. তাৰ আগত আহি মই সবকে ভিডিও কল কৰি লৈছিলোঁ এইবোৰ দেখাবলৈ নহ'ল because already বহুত বেছি ইমোশনাল হৈ আছিলোঁ কান্দা কাটা sad and আবিও বহুত বেছি ইমোশনাল হৈ আছিলে. now মোৰ ID and all verify কৰিলে security and now I'm going in. Trust me, this was the most emotional part of this whole journey, I guess, because he was standing right outside the airport and I was like, oh no, I don't know what I'm going to do alone, but it's okay guys, this is life teaches it all, and yes, he'll be there soon, I know it. So itia moi ahilu apunar counter checking counter, but then counter khulibo around 10:30. Check-in ho gol guys and now I'm hungry, so let's have some sub. So almost after half an hour moi nijor gate ot ahi palu jor pa boarding start hobo karon main gate or almost half an hour I walked literally with all this luggages, and yes, this is the boarding parts. Going to Kuwait first, so Kuwait from our second flight ase, so that's not reveal the surprise and keep waiting where I'm going. Boarding start ho gol, flight already 25 minutes delay ase, so I don't think so I'll get reached in time, but it's okay, let's see.
class view from India, guys. And yes, I am inside the flight. এইটো চাগে আৰবী ভাষাত কৈ আছে বহুত এটা বেছি নলেজ নাই বাট আই এম গেছিং ইটছ আৰবী আই গেছ so they are giving all the details and everything in Kuwait Airlines in Arabi and then I think they'll again do it in English. Now the flight has just started taxiing and I don't know what to say বহুত বেছিয়ে বেয়া লাগিছে ঘৰ এৰি যায় নিজৰ দেশ এৰি যায় but yes কিবা এটা পাবলৈ কিবা এটা হেৰুৱাবই লাগিব and ঠিক আছে একো নাই মই আহি পালোঁ কুৱেইট and I think it is around 7:30 in the morning in India and এতিয়া মই ট্ৰান্সফাৰ গেটত আছোঁ I have to transfer from one flight to another so this is the gate and all my bags are checked again and now elevator দি ওপৰত যাওঁ and ওপৰত boarding গেটটো আছে so বেছি সময় নহয় just half an hour and so guys this is a very 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 lovely morning because this is a place what I dreamed of like so many years and এইটো view তলত so beautiful I don't know matlab মোৰ এনেকুৱা এটা ফিলিং আহিছে যে I have accomplished something in life well done Suparna you have did something and yes মোৰ বুকুটো বেছি ধক কৰিছে because now we are landing একো নাজানো পিছত কি হ'ব কেনেকৈ কৰিম কি কৰিম অকলে এটা নতুন দেশ এটা নতুন লাইফ everything starting from zero but yes I know that I'll work very 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 hard and I'll do my best and I'll make everyone proud because মই ইয়াত অহাৰ পিছত বহুত মানুহৰ হাত আছে বহুত মানুহৰ you know help আছে বহুত মানুহৰ support আছে especially my husband and I really need to do it just for them actually I know মাহঁতে যদি মোৰ ভিডিও চাই আছে I know they'll be in tears and happy tears actually so thank you my father and mother for doing everything for me and allowing me whatever I want in life this is what I wanted and yes achieving it in such a young age is literally a milestone for me and মই নিজে যদি satisfied I think I have done something good in life yes I am happy so flightখন land হৈ গ'ল and এতিয়া ভিতৰত সব মানুহ উঠি গৈছে every Indian is impatient to get out just get out to the dream country so literally after 3 hours I came out of the airport and yes I am in UK this is Heathrow Airport London আৰু বহুত বেছি মানে ভিৰ ভাৰ এণ্ড ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বাট আবিৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে মোক ৰিচিভ কৰিব আহিছিলে so sweet of him I don't know how would have managed without him and now we are going towards the subway train with all these luggages এইবোৰ সব ষ্টুডেণ্ট যিবোৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিছে and basically subway and trains are cheaper so everyone tries to manage in subways until and unless like you know they are alone because luggage বহুত থাকিলে অকলে অলপ অসুবিধা হয় so thanks Lavi I don't know what I'll do without you আৰু এতিয়া actually আমি গৈ আছোঁ লিভাৰপুল ষ্টেচনলৈ so after লিভাৰপুল ষ্টেচন Lavi আকৌ তাৰ ঘৰলৈ গুচি যাব and I will get down there and get another train to my place of accommodation so মই লিভাৰপুলত নামি এতিয়া নতুন ট্ৰেইনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ এতিয়াৰ পৰা অকলে I have to be independent and strong but no worries I will manage এতিয়ালৈকে মেনেজ কৰিছোঁ of course এতিয়াও কৰিম and এই দুজন মোৰ ফ্ৰেণ্ড মোৰ ইউনিভাৰ্চিটিতে পঢ়িব আৰু তেওঁলোকে মোক ৰিচিভ কৰিব আহিছে so বহুত টায়াৰ্ড আছিলোঁ and বেছি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল য়েছ মই এতিয়া আহি গ'লোঁ কলচেষ্টাৰ টাউন যিখন লণ্ডনৰ পৰা অলমষ্ট 2 hours মান দূৰত ইফ ইউ কাম বাই ট্ৰেইন এণ্ড ইটছ এ ভেৰি স্মল টাউন য'ত আপোনাৰ বহুতে জনসংখ্যা কম বাট ইটছ এ ভেৰি 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 কাম প্লেচ টু ষ্টে ইন এণ্ড বহুতে উন্নত আৰু পলাইট চিটিজেনছ আছে চ' আই লাইক ইট আই চিলেক্টেড দিছ এণ্ড এণ্টায়াৰলি ফৰ এ ইয়েৰ মই ইয়াত থাকিম এতিয়া যিমানখিনি সময় মোৰ কৰ্চৰ কাৰণে লাগে এণ্ড দেন আইল থিংক ইফ আই নিড টু শ্বিফ্ট ইন আনাডাৰ পাৰ্ট অফ দ্য UK
আৰু মই এতিয়া টেস্কো গ'লোঁ গৈ পেলাই বস্তু বাৰী লৈ আহিলোঁ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা এণ্ড খোৱা বোৱা বনালোঁ বন্ধু ঘৰতে আছোঁ আজি কালিহে নতুন ঘৰলৈ যাম আমি বস্তু বাহিনী বহুত আছিলে কাৰণে বাকী একো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কিন্তু আই এম চিয়'ৰ মই এতিয়া ইয়াতেই থাকিম চ' আপোনালোকক নতুন নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' সদায় দি থাকিম কিপ এণ্ড ক্ৰেজিং লাভিং থেংক ইউ বাই